دم باش بینرین هجا جستدین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت بخیرات ناو دکم دخلک کنو ج برنامه هفت رنگ دا به هفر ام گره کنو دناو بخ چه چاند و هنر رنگین ده بکن. بینرین هجا ام گره خواه جوانه دست بی بکن گو گروپ شانو دست به خباتین خواه کرن دا گو آلیکاریا قربانیان عرض هجه بکن و بالی بکشینن سر وی بویرا خمگین و قربانیان می عارف اصلا لوی دبو و بومه اف راپورت آماده کریه کسی که هستی که چه اف گوتنه چقدر سر زمانه تاتی که چه کجاره لیستیکوان فرهاد آستان لگل حوالین خواه پشت ارتجا مرشه جباجار وانه چوب و هرما ارتجه و 10 روزان لحطای آلیکاریا مغدورین ارتجه کری بو. دمام جاره کم ام گهش نوی داره و مدید yani kevir ser kevir neba bu. Cih ku em bejin seri xwe stareke tiştekî wisa tune bû. Aslında bi vêza nebûnê me xwast em xwebgehîn newê derê û bi awayekî dildarî me xwast em karekî. Piştî ew vegeriya wanê ew hevalên xwe wek navenda hunera şanowan ji bo berhevkirina alîkariya bo mexdûrên ertejê derketin serdikê. Xuda çıka insanekî vicdan bilmî. Me jî xwast bil vê lîstika xwe me xwast em ji bo van kesan bilîzin ku alîkariyekê me jî bigehece wan kesan. Ev lîstika bi navê Heylo dîsa tevlihev bû ji bo temaşevanên Kurd yên metropolên Tirkiye hatibû amadekirin. Lê piştî ertejê şanowanê ew bername betal kir û li wanê derketin ser dikê û pereyê dest dixin dê bo mexdûrên ertejê bişînin. Ya vê mehêjî careyekê me emî du seans lîstika xwe ya bi navê Heylo dîsa tev lê hev bilêzin û ev her du seans jî ji bo kesên ji vê ertejê bandor bûn ji bo wan ku em bibin alîkar. Xebatkarên şanowanê her wiha difikirin ku li heremên ertejê jî hin bernameyan pêk bînin da ku deroniya xirabiya ser zarok û jinan çêbûyî belav bikin. Amediyan hatay hemi hatine ve derece hem duxazin ve derece alîkariyan bikin hem vek psikolojik hem vek hünerici belki nava avreleji em biçin ji bo zarokan lewan derê tiştekî bikin. Hejmarek temaşavan hem ji bo temaşekirina lêstikê hem jî ji bo piştgiriya kampanya alîkariyê bo mexdûrên ertejê beşdar bûn. سر همو گل صاحبه زای یه ترک و کرمان جو فرق نکه همو جو سر وان صاحبه مجبا وانن روی شانوی جم مگویم دسته که بنوان همو جو خوش لیستن پر عجبان لیستبان ما صحنه دا دیگه سر دیگه گلک پروفسیونل بو عردیجی لیستن دلو جان امجی مگو برا حبه کی بسکه کی هکه امجی کاربن قاطقی کی بنیده ام برای هاتل خباتکارن شانوان جاز پیروز که من خواهی ایرو چل بیلت استاندنه من حوالی خواهد هوایی آنینه و دما من گوتوانجی پیشیش بو مقدورن ارتحجی گوتن دوین ام بین و شانو یکی کردی جی دخوازن ببهیزن هر دو هفره جاره کی دوی ببینن گله کسی جاره یکمه و شانو یکی کردی تماشا بکن Lêstikvan aslan dibêje ku erteja pêk hatî nebûyerek bi rêzê ye divê herkes bizane ku ev felaketek pir mezin bû û divê alîkarî bê navber berdevam bike. Hêjayê bibirxistneyê ku di şeşê Sibatê da li Mereşê du ertejên mezin pêk hatibû di encamê da wêraniyekê mezin li 10 bajaran pêk hatibû û li gor agahiyên fermî herî dawê hejmara qurbaniyên ertejê 50,000 derbas bûye. Arif Aslan, Denge Amerika.
در هنر کرد اکرم حیدو جدسپیکا خواه یا هنری بال دکشینه سر روشا جیانا کردان ده بلگر فیلم خوده وکه زاروکین وندایین حلبچه بهشتامن و فیلمین وی یه داوی بناوی پرک جبو روژ آوا او نها لدیریکا روژ آوای داگو پروژین خواه بردوام بکه نها او بریکا سکایپ میوانی برنامه داگو امناز بکن چوناویش بو چی پروژین وی چاوانه و بردوامی آوان پروژانا چاوا بکه اکرم گلک سپاس بو بشتاری بوناتا برنامه هفت رنگ اکرم بری دمکی تفیلمک به آلیکاریا بلدیه یا شهرداریا برلینی تچو دیرکی تفیلمک شاند پرک جبو روژ آوا وی ناوی نها چوناتا جبو بردوامی و پروژه او فیلمی هانی گو ته هنک پیوندیا دناو ام بیژن روشا کردین روژ آوا و آلمانیا به تایبەتی بکە یانجی تشتێکی نە divê سەردانê de heye. نافلم بخۆن سەر ڕۆژاوایە لە تێکنیا بازارê Berlînê û Berlînê hevre o şaredgerî hevazî danî û cewatê ferî yani dikar bê ji film perspektîva du kesên Alman û Kurdên Rojava başûr rastkirin baron Rojava û perspektîva wek bêjî ya Ewropî re yani ya Almanî re nizara Tirkî Cevabê Kurdistanê dîka hevra dikin em jiÊrîkê yani endêjin zeylerê hetaÊrîkê hetanî Kurdistaniyê û Kurdistan gelekê dikin û gelek mijarên girîng ku vê demê Rojava tê derbas be tên ber çav ew film temam bûye ana hatina min rastî ji bo projeyekî nû berî 2 sal nîv dest pê kiribû ez ana dixwazim dawî bikim ev kêşana dawî zêde kêm li ser em bêjin guhertinên li Rojava çê dibe nava civakê de heta kîje derecê em bêjin rola jinê ji aliyê civakî ve û ji aliyê çandî ve ew proje ana vê buharê de ez hêvîdarim kêşanê biqedim daya salê gerek film tewam. Belê. Ekrem tu di karê xwe de di em bêjin belgefilmê xwe taybetî tu wilo balê dikişînî ser jiyana Kurda taybetî di filmê xwe de. Ez bêjim heya çend ev filmana dikarin tu bi xwe til Almanya jî dijî çi qasî karin em bêjin rewşa Kurda ji xelkê biyanî re bidin naskirin alîkariyê dikin di tecrübata de ji filmê Helepça Behişta min ev filmê dawî tu dibînî van filmana dikarin wilo nerînekê bi giştî nerînek zelal ser rewşa Kurda xuyanî bikin? Bêguman ji bo yani em bêjin ev filmê dawî pirek ji bo Rojava bi xwe navê film ev bersivê dide pirek yani ez hewl didim pirekê ava bikim navbera Kurdistanê de yek jê Rojavayê Kurdistanê û derveyê Kurdistanê divê halê de cêzlên dijîm Almanya lê em bêjin cîhanî pirek navbera Kurdistanê de û navbera derveyê Kurdistanê bawakê cîhanî me film nîşan da berî ser salê li rastî li sînema gelkî kevn bû yek li Berlînê gelek xelk beşdar bûn 250 kes beşdar bûn ez xwe surprîz bûm ji ber ku film em bêjin bawakî doko reportajatî çêkirin lê dîsa jî gelek hestên xelkên beyanî tevlivand gelek em bêjin kêfxweşiya wan anî înformasyon tiştên nû dawan yani min ji hineka pirsî di guftûgoyê de yani min got çi tiştekî nû ev filma dawa got hemû tişt nû bû bo me yani tê wê manî ku ev mijarên ku li vê de çê dibin bi rengê ev bêjin belgefilm ne wek nûçe ne wek reportaj li wê de kes ne hene yani ku lê temaşe bikin kes ne hene ku Sudan nejê bigirin û ev şêwe min hilbijartî zû de ez dixwazim ser vê şêwî berdewam bikim. Belê. Ekrem li wê de bûyerê gelek
بيرين بالكيشن اللي قال لك جوانا و شارتينه نديارن هاي كسكي جتنيه توك درهنركي تتشاود يعني تشد بينه جو يك كار الويدا خباتي بك يعني وان بيرانا باوايكي هنري باوايكي بالكيش جوان بيشكيش بك تشولو قلكي بالات دكشينه جو ام بيجن كثير وقت بري خو بدن ويدا ولسر خبات بكن دا جو برنجكي نو نبرنجي نو تشي درخينن برنجي ام بيجن وكا بلغ فيلم وكا تشتكي هنري بيشكيشي دنياي بكن از كان ممكن مناكي بيجم از بير از عمود بوم لسر جري موزا جرايه كيبو راسيش بومن توي قال لك كتب هيس العلي مجي العلي سرك يعني سرانسري قبول قرحنا قال لك جري ديروكي هنا لتابت جري موزا ام شنو سر جري موزا قال لك كولان لو ده هاتو تشيكن انا ساكنيه جا قال لك تشن ديروكي مثلا قحوه مشربكه انا بيكرن تشن الويدا مديتن يعني ازبيجم وكسكي ارشيولوج حريم هايبت حريماما قالكي دوله من ديروكا خذ دشاندا خذ تاني نا امبيجن تشتي اي شوي درباس ويو وبيكرن لسرقر ما هناك زارو ديتن بورتيكا كي توجك هابو قندي ال بي جر بخوا هم جيانا واكسانا يعني لسروي جري البي وي جري جيان در دوام دك جيانا بحزارة سالة در دوام دك خاماك ازبيجم خاماك كي نهدي بكاراني تابت للرجوع يعني ازبيجم وقتك ارشيولوج مرا بفرشي ملي سنتيم مرا كار اكرم تشتكي دنجي جو يعني وقت بيجرو شك زور وزحمته لبلي كسي وقت بري خدن ويدا وكار دكن استنجي كار چاوانه و آلی کاریا گود بيجي آلی يعني خلكيفج آلی ريفبريا خسرج آلی بارتيا و ام بيجن كسي گول ويدا چه استنجي هنه چه آلی کاری چه دبه يعني استنجي هاري زحمت وقت تيمه كي مراني كار ور بيده يعني وقت تيمه كي مزن فيلم انكي زحمت قالك اورغانيزاسيون جيرا قالك يادجي قالك ام بيجن مثلا برودكسيون اف جهه كي وجهه كي شرط تناس كرن اجبر فيا قال لك كامباني ناي بيدا كاسكي ناشي بيدا مره صار مسؤوليه خو شخصي قال لك جارتي بيدا از بخو صار مسؤوليه شخصيتي وكيدن الفيدا جاميرا قال لك على قانون جعلي بيروقراطي وجعلي بيجن دستوري ده لي وقت برودكسيون جو بقول بيدا جي تشتكي البرشاد نهاتي اوا كرن ام بيجن كو بشكريه بدن بروجين بيجن سينما فيرانجي ليه مش بقول شانسكي مزنه هي از خلكي في دريمه قال لك خلكي مثلا ام بيجن جديركي راسي حتى سرك يعني حتى كوباني تكليم تشيبونه ناسي مسلك يعني جامعه تخسير معكم يعني از بيجن دوی پرسیده جمهوریت کردات نشاندن یعنی جامعه گلی که جمهوریت کرده شروی هاوی از جیباوا کی لگور پرودکسیونا آگو از آواده کن تشتکی تایبت لگوری تکلیه من هاول بدم شوية فيلمي دوكيومنتري سينمائي اسبوع دوام بكم يعني حتى درجة هي لراسي انك بارغرانيك مازن اشباكو بيت تيمك مازن مرا البيدا تبدي جرب قال لك تشت نلقوري دلي خو مرا تشيدك يعني تشوف راسي بيجي بله هم كاميرا كارت هم اورجانيزاسيون هم تبدي جرب ما باجا بله يعني زمان ديدكيم نتيجة الجور فكرين درت كذا لإمكان ناف دستين ده باش پیدا بفيانا زمان مقارب كواليته حتى 30-50% نيم بلده بله الأكرم قال لك سباس دست خوشی دنتا اف خباتا گوتد که سرکفت نیشتر دخوازم هرشاد به امی چاوی مل برهمیتی نوبه
گو بگی دستی ما ام جیلی تماشا بکن هر شاد و بختور به برنامه هفت رنگ برنامه کنری یا بشی کردی لدنگ امریکایی از لقمان احمد هر دو هفتی جارکی و دبم گرکی ناو اختی چاندو نرا رنگین بمرانه پیامنیرا ما نوروز رشو جیج کامپا شهبا یا پنابرین عفرین راپورتک تایبت به کوماچیای کرمین شاندیه گوته ده دیار ده به چند او پنابر به کلپور و هنر عفرین و گریداینه تفی روشا زور و زحمت یا وی کامپی حمودی داوود 3 سالیه در بدرکی عفرینیه او پرانی روژن خواه ده برووین دیلان و گوونده ده قدینه مراقا حمودی جزاروکتی ده به فلکلور و هنری هبو کو 13 سال بره گاواج آلی رجیما سوری و هاتو بو گرتن لگرتی گهه فیری رقص و گوونده بویه و پشتی درکتیه بویه اندام و راه نره کومن گوونده كوركي تشخو قال لي خردك كوركي تجملاتي خردك كوركي تشخردك جبر هنريتا تتمثيل لك من برخص ازبي كوري بردوام بكم و بي خورا و كيلاك خو بركاسون اوفو بكن جيلي غنو مثلا درد كابي اف چون نحلي اف چون نتي كشتن دا انجامي ويدو و مامگيشتن اوي خو بگیم ادمي موتنا هجمورك بو نوكا امبستادون اندومي مي گوواندي هنا کوماچیای کرمنجیا گوونده پشتی در بدربونا جعفرینه جنوبا هاتیا آوا کرن احمد اندامکی و کومیه دبیجه کو پیویسته گووندن عفرینی نینج بیر کرن و نفشن نو وانزانبن ام جوی کرمنجن ام نخوزن تشتیماجی بچی بیر بره ام نخوزن بدنیا عالمدن هر یک معناست که ام کینه ام چنه گووندد ما چهانه ام گووند به گووندد خو شروع بکن گووند پیش خالکی بکن د گووندن عفرینه دار و لاجنه بالکیشه ستران گوتنه و دیلان گراندیه روکسن کو خاندکارا ویجا و زمان کردیه و جهه خواه د کومه دا دگره گریدانا خوب فلکرور را آنی زمان حسکرین و مراقب من پرج چیکی دست بگیری حتی روزی بردوامه از به هر اوای خاص خازم چند خواهم فیر بکم هم فیر ببم چند و کلپورا چیای کرمنج پر دولمنده کو به دهان گووند لیهنه و هر یک جوان چیروکه که وده بیجه لی ادمیراتا زنگین ایرو جرگفا هندابونه دایه لوما کومن گوونده دخوازن لی خودی در کفن چون دیمه مثلا پر زنگینه رجوعی حالاندن جبو گناه حالاندن گرک اف چروکی وان گووندی وان موزیکی وان ریتمی وان کسین وان سر گووندی بچرنگی در کاوی داوی دیلان چاویا عادت تقلیدی ما چون اف حمی وارن دکفن میجی گله ما زروکی ما جوان ما گو اف رجوعی زندی ببن به هنگل و فیستان کرمانچکی به ایلک و شلوره چیایی کوماچیای کرمنج یا گوونده خمخارا چاند و کلپورا عفرینه دبر آوازا دفوزر نیره با آوای قرتل دولابه و خاتون کی دیروک و کلپورا صدان سالان دین زمان کو کرد لور هبون و لور دمینن نوروز را شدنگی امریکا شهبا دانیلا سیوکر هنرمندک امریکیه لایالتا کولورادویه گو به هنر خو بالی دکشینه سر نشته جهن امریکی ین رسن و رنگ و هنراوان ده جیاناوان ده اف برهمن لسر دیواران ین دانیال سیواکرن بناو ام بابوکالین خونه وینه یا امریکین رسن تینا نافچه هنری یا ناوندا باجار دنور. اوه بیروکه جنکا گنج یا خواجهیه گلوینه پیشینا خواد نیره هیوی آوه که کبونفشن دهاتی بیتا و گوهاستن. خانم سیواکر همولاتی لکوتا جئیلا ستاندینگ راکسویه لولایت داکوتا یا باکور.
لبازار ناوندی دنور وینین لسر دیواران بو دبیجن ام هیج لورن و ماینه بشک جکلپور و سیمای رسن گو ویناس دکرن کیشانه. ام هنجی لفرین و دکارین جلو برگن خوین رسن لخوا بکین، خوال سر سکیت بورد پلاویجین، کلاو بیسبول سر خوا بکین، بیلاوین جرمین بکین بخوا، ام بردوام دوی دوریانه و جیهانه دادجین. هنرین خانم سیواکر بشکن جنمایشن دموزخانه بناو دولتی لکالورادو، گو باله دکشینه سر مروفن خواجهی دهمان دمیده امریکینه. خالق گلک بسیاران سبارت خطن سر رومتن وان و خطن رنگین دکن، افجی بشیوه کینو نراتیا افان گشتان دکد، گو خلق رسند سردم کلونیزم دا در باز بونه، حتی ایروژی هم دگلک افراز و نشیوان دا دجیانا خدا در باز دبن. برهما لی من تشتک هیا بیجم بحثا گلک جواکن خواجهی ین بیدنگ دکد. اوه براستی الهام بخش بود و بیروکه سنسور کری و بیدن کرنا خلق رسند دیروکه دا، حتی نهاج دمیدیای دا، سیاست و ریک خستنان و جواکه دا، تو دکاری بینی گوان دو دنگی وابه بیستن. خانم سیواکر دبیجد هنرمندین رسن هاریکاریا جواکه دکن، دا فیداکارین باب و کالین خواه ببیر بینن. ام هنجی لورنج برتشتن وان کرینه و ینته دا در باز بونه و ام جبیر ناکین. جبر وکی امکی گل خواجهی بیرا خواه بینین و حول بدین پیش و ببین و شین پیکن وان بونفشن لپیش ما بجه بیلین. نمایشگاه ها هنرمندین رسن حتی 14 گلانی و بردوان به. راپورت سکات سترنز، هیلین سندی، دنگی امریکا. زایلی دهنان برنامه‌یەکی فەرهەنگی و هونەری بەشی کوردی دەنگی ئەمریکایە. من ئاسۆ جەبار لە واشنگتن دیسیەوە هەردوو هەفتە جارێ دەبمە میوانی ماڵەکانتان لەگەڵمان. اکوادور یا امریکی هفدیتنکه هنرمندن تاتو یا گو د کردی جرد بیجن دق چه بویا گو دگرا خواه یا هفتمین دیه او شیوه بویا بشک جه هنرا هفچرخ یا جیهانی گو هر سال لهفدو کم دبن. هنرمندن تاتویانش سرانسری جیهانل باجر کیتو کمبون جبو گو بجداریت هفتمین کنفرانسان افنتوایی چهگرنا تاتویان بگن. از وی چالاکیه دکم جبو ریزگرتنا همو هنرمندن اکوادوری و ناونتوایی ین کو درباره وی دزانن. اوه بونه اکا اکوادوریه کو دری بو همو هنرمندان جسران سری ولاد ودکه. میوان تایبت اوه ساله انتونی لوفردوی فرانسی بو یکو به بلاک ایلین تناسین گولش خو گوهارتیه داک وکو بونوره که در وی عادی دیار بگد. هر جزاروکیا خواه من اف پروژه گوهرتنا لاشی خو هبو جبر کو از گلکی ج افریدن والاهیا اسمانی و جیانا دروی عرضی حزدکم از هر روز ج خود پرسم گلو چج دروی وی حساری هيا جبو من اف باوریا منه اف وک آینا منه. لویره هنرمندن تاتویان خباد و تکنیکن خو نشان دادن. هنرا تاتویان جبو من هر تشته او بویا شواز جیانا من. از تشتی که خلق دخوازن چه دکم و او بکاری کی باش کیف خوش دبن. چالاکیا به ناو Half of the World آنگونی و دنیاه ناوندا کنفرانسا کیدو پیشوازی لهنرمندن تاتوی ج اکوادور، پیرو، مکزیک و امریکا و فرانسا و اسپانیا و چندین ولاتین دیگرن. هاتین مای دنگ امریکا، واشنگتن. لی باجار ولنسیا یه اسپانیجی فستیوالا پیکرسازی لی دارکتیه گو وی سالی به بابت جدا و بالکش و بونه وک مافی جنان و هفرگز خوازان گو دناو برهم و پیکران ده دیار دبن. فستیوالی فالس سالانه لشاری ولنسیا اسپانیا لمانی سیده باره وده چید. فالس کناوی خوی به فستیوالا که بخشیوه پیکرکانه سالانه دروز دکرینو لدوروبری شارکدان مایش دکرین. پیش اوی لکوتایی فستیوالکده اگریان تیبر بدرید. او پیکرز بلاحانی که للاین پیکرسازانی نوخویی و دروز دکرین زور جارمانه و یان شروعی سیاسی پیشکش دکن. امسال فرمکانی کنه پرستیش کند. لم فستیوالا هنرمندکی نوخو دو کسایتی زبلاحی روتی دروز کرد.
مەبەستیان گێڕانەوەی چیرۆکە دەربارەی ژنان و کۆمەڵگەی هاوڕەگەز خوازان و یان ڕەگەزە هەمە چەشنەیەکان ئاهەنگێڕان بەو جەستانەی کە لەگەڵ جەستەی یاسایی خەڵقیدا ناگونجێن. کریستینا گۆمس کە یەکێک لە مەمکەکانی براوەتەوە وێنای لە یەکێک لە پەیکەرەکانە بوو کە بە نینۆن سناسراوە. نوێنەرایەتی ئەو ژنانە دەکات کە بەهۆی شێرپەنجەی مەمکەوە ناچار دەبن مەمکیان ببڕنەوە. ئەو دەڵێت ئەمە یەکەم جارە جەستەی ژنێک وەک خۆی پیشان بدرێت تەنها بە یەک مەمک و پەڵەیەک و چیرۆکێکی خۆی هەبێت. کاتێک پیان وتم کە بڕیارە مەمکم ببڕنەوە یەکسەر بیرم لەوە کردەوە وای ژینێکی بێ مەمک دەبم زۆر ناخۆش بۆیە وتم دەبێت ئەو بیرکردنەوەیە بگۆڕم و پێم وایە کە زۆر ژن هەن کە پێویستیان بگۆڕینی ئەو بیرکردنەوەی هەیە کە جەستەی ژن تەنها دوو مەمک و سمتە. بۆیە بە ڕاؤول هونەرمەندەکەم گوت بۆچی نا ئێمە قاڵبێک دروست دەکەین بۆ یەکێک لە پەیکەرەکانی بەکاری دەهێنین. ئەو بیرۆکەکەی زۆر بەدڵ بوو پێیوتم کە زۆر بەسوودا زۆر بە نرخە بەڵام پێویستی بەوەیە دەموچاو پیشان بدەم بۆ ئەوەی دیار بێت کەسێکە کە ئەوەی بەسەر هاتووە. ئەم فستیڤالە گەورەیە بە کاروان و مۆسیقا بە بۆنی هاتنی بەهار ئاهەنگی بۆ دەگێڕێت. نەرێتێکی دیکە ئەوەیە کە خەڵق لە هەموو شوێنێکەوە یاری ئاگرینەش نمایش دەکەن. بەڕێوبەری موزەخانەی فەڵەس لە ڤالێنسیا جیل مانوێل هێرناندز دەڵێت فستیڤالەکەی ئەمساڵ دیدێکی مۆدرنتر و گشتگیرتری هەیە. هێشتا ژنان بە شێوەیەکی زۆر سێکسی نوێنەرایەتیەکرێن بە جۆرەی دابوو نەریت و کەلتوری پیاوسالاری لە کۆمەڵگادا بەڵام چ لە پۆستەرەکاندا و چ لە هەندێک پەیکەرەکاندا ئێستا دەتوانین ئەوە ببینین ژنان بە شێوەیەکی جیاواز پیشانەدرێن زیاتر لە خولگەی داواکاریە فێمینیستیەکاندا دەرچووە. هەروە ئێستا پەیکەرەکان بۆ هەمە چەشنەی و هەمە جۆرەی سێکسی دروست دەکرێن. فستیڤالەکەی ئەمساڵ لەژێر دروشمی یەکسان و جیاواز بەڕێوە چوو. فستیڤالەکە پەیوەستە بە کەنیسەی ڕۆمانی کاسۆلیکیەوە بۆ یادی پیرۆزی پارێزەری شاری ڤالەنسیا سەینت جۆزف. هەموو ساڵێک لە 19 مانی سێدا بە کەرنەڤاڵێکی یاریە ئاگرینیەکان کۆتایی پێدێت. شایان پاشا دەنی ئەمریکا واشنگتن. بینەرێن هێژا لەڤێر ئەم گشتن داویا گەڕاخوێ تا خەلەکەکە دن هەرشاد و بەختەوەربن.